Mi smo u programu, pa ti sad šta hoće, u programu uživo. Dakle, Neven Kazazović, tako je to kad su novinari i dvojica analitičara u programu uživo, stalno se priča. Mladen Marić, dobro večer, Mare. Dobro večer, Senad. Neven Kazazović, dobro večer. Dobar večer. Dakle, sat unaprijed i sada konačno opet vidimo Sarajevo, to će nama sad moliti da pokaže kako je naš grad fin, bistro je, onako poljeće se malo osjeća, oblačno je i zamisli sad ovdje rokne raketa iz Sjeverne Koreje. Ma ne može kaže da je toliko neprecizno da može da pogodi i gdje ne pomisli. Izgleda da je neprecizno, ali ne može do ovdje doći. Ja mislim, ne mogu da dobace? Ne mogu, ja mislim da je to ipak Neven je vojni analitičar, on bolje te dakle, pričamo o tome da je Džabaran, Fahro, Zlatko Suljo, Haris, koga volimo, Dodik, Dragan, koga ne volimo, Džabaran, recesija, globalna kriza, ako neka budala Sjeverne Koreje opali. Ovako, ima jedna stvar koja kad se malo dublje analizira ili kad se pogleda pozadina te stvari, mnogo toga otkriva. To je? Kako Sjevernokoreanci nazivaju svoje nuklearno oružje? Kako? Zemlja života. Tu, kako se kaže to pravilno, raketlu, je li? Raketlu. Zemlja života. Sad, kad se to kaže zemlja života, onda automatski briše se ono što nuklearno oružje u svakom od nas budi neku asocijaciju. To je oružje smrti, je li tako? Zašto je kod njih oružje života? Zato ništa nemaju više, taj jedni narod ništa da jede. Oni su u očaju. Ja znam da ćete vjerovatno reći da je to nemoguće, gotovo nemoguće da se desi. Ali ta njihova očajnička pozicija u kojoj jesu, gdje nemaju što da jedu, ptice tamo nema, jer ih hvataju u letu i jedu. Mačke, cuke nema, sve su pojeli. Dobro, ja imam neke malo drugačije informacije. Recimo, čovjek Njemac koji je živio 7 godina u Sjevernoj Koreji kaže da postoji siromaštvo, postoji jedna vrsta gladi, ali nije ta glad od koje se umire. Drže i na ivici. Jest, negdje su na... Pa slični su. Ali ja vjerujem da tome Njemci nisu pokazivali ono što se ne vidi tamo po nekim logorima. Međutim, Sjevernu Koreju treba posmatrati sa mnogo nekih aspekata. Ona jest neka vrsta paranoične države. Ti si tu u pravu. Paranoične države koja je izopćena, koja nije dio neke zajednice, koja ima neke specijalne odnose samo sa nekima i tako dalje. Međutim, Sjeverna Koreja sa svojim nuklearnim oružjem nekoliko političkih ciljeva želi da postigne. Prvo, glavni strateški cilj obje Koreje nakon Korejskog rata je da se oni ujedine. Šta znači za Sjevernu Koreju ujedinjenje sa Južnom? Spas. Znači, prvo spas, a drugo treba otjerati Amerikanci. Ovaj pritisak na Južnu Koreju... Pa što bi Južno-Koreanci otjerali Amerikanci? Pa ako im prijeti nuklearni udar od sjevera, normalno da kažu, pa ajte, nemojte da nas tuku, idite vi kući. A s druge strane... Nemoj da na nas pucaju zbog vas. Jest. A s druge strane prijete Americi, iako o toj prijetnji možemo diskutovati, prijete Americi gdje Amerikanci isto mogu reći, šta radi Južne Koreje da mi budemo izloženi nuklearnom udaru? Daj povuci se. Pa nisu Amerikanci toliko levati, ako jesu, sad smo im otkrili tajnu. Sad, ti si spomenuo te rakete. Prvo, oni pažljivo ovo slušaju. Broj 1. Oni su ispalili raketu koja je u decembru mjesecu lansirala satelit. Dio te rakete, znači trostepena je raketa, dio trećeg stepena je pao, to je spremnik za gorivo, pao je u more i taj spremnik su južnokorejska mornarica uzela. On je debelo analiziran i od Amerikanaca i od svih i ustanovilo se da je vrlo primitivne izrade, broj 1. Ali je spalio. Da, ali šta je sa ono ostala 2 stepena? Prema tome... Kažu da su lutala svemirom. Ne zna se nisak gdje su. Prema tome... ono što je Rusiju pogodilo. Prema tome, da bi jedna raketa bila ispaljena na teritoriji Sjeverne Koreje i dosegla recimo neko američko tlo, ili ovo što je ovaj Kamerun rekao, to mi mnogo liči na ono iračko oružje masovnog uništenja, da bi došla do Europe, odnosno jer on gađa preko Sjevernog pola, ne gađa preko Rusije, nego preko Sjevernog pola,
ta raketa mora i da ima neka svojstva koje imaju interkontinentalni balistički projektili, a ona to nema. Da. Ne znam da li se naši gledalci sjećaju, to je nam, kako da Maru, mog druga, prijatelja i kolegu predstavim, ali toliko piše i govori o Amerikancima da su ga prozvali Bin Laden. Šta bi tvoji Amerikanci, po znacima navoda, uradili Sjevernoj Koreji kad bi ona ispala barem jednu raketu? Ma ne radi se o tome da li će ona ispaliti jednu. Nego? Moguće da bude neki incidenata. Ja to u suštini vidim. Bilo jako mnogo. Recimo, nuklearni ratima ne dolazi u obzir. Sjeverna Koreja bila zbrisana s lica zemlje. Znaju to i oni, kako ih mi zovemo, ludi. Nisu oni toliko ludi. Ima tamo i pametnih ljudi, onih generala iz Korejskog rata, veterana. Stvari u tome koliko zaista Kim vlada, jedan balavac, kako se Kim zove? Ne znam. Zna li niko kako se on tačno zove, izgovara? Ne znam niko koliko godina ima, ali nebitno. Važno je da je nasljednik na putu. Novi Kim. Zadnje ime Un. Un. Gdje smo stali? Dakle, ja mislim da šta se može očekivati od ove krize? Da se na kraju ipak dođe do nekog određenog vrsta dogovora, odnosno nastavka pregovora 6 zemalja, to je Južna, Sjeverna Koreja, Amerika, Rusija, Kina, Japan, o tom nekom sjeverno-korejskom nuklearnom programu. Problem za Kima je, nakon ovih silnih prijetnji, objavio je rat, nema kome nije objavio, samo nije nama ovdje objavio. Dakle, problem je za nje kako... Zato što njegov brat ovdje studira. Pa dobro, imamo mi odbran protiv njega. Dakle, problem bi eventualno bio za nje kako naći neku izlaznu strategiju. Kako će on sad iz svega ovog silnih prijetnji da će on zbrisati Ameriku, što su ortodoksne gluposti, ne može dobaciti, eventualno može do Guama dobaciti, to je američka baza do negdje u Pacifiku. Pitanje može li pogoditi, dobro. A s tim da su među vremena Amerikanci na Guam razmjestili nekakve projektile koji imaju domet 5600, to ti bolje znaš od mene. Dakle, ja mislim da je problem u te kako on sad da ove silne svoje prijetnje predstavi kako da napravi izlaznu strategiju, odnosno da svoj, hajmo reći, poraz, to bi bio poraz, ja prijetio da ću zbrisati sve i na kraj ništa. Što sam ja rekao, ne dam svoje emisije, klasična ona poslovica, pas koji laje ne ujeda, odnosno tresla se gora, rodio se miš. Ja volio da to bude tako. Dakle, mislim da od ove krize srećom neće biti ništa u tom nekom apokaliptičnom smislu. Ono što se može očekivati, mogu se očekivati neki sporadični incidenti koji je do sada bilo, kao što je bio napad prije 2-3 godine na neki južnokorejski brod kada je poginulo. S tim što bi ovaj put Južna Koreja uzvratila žestoko. Dakle, Sjeverna Koreja je jedna čudna zemlja koja ima jednu od najvećih vojski svijeta i za koje stoji jedna od najslabijih ekonomskih vlada svijeta. I koja je ta vojska koja broji... Milijon i 100 ima sa rezervom, kaže 8-9. Broji negdje oko 3,5 miliona ljudi. Čak sa paramilitarnim organizacijama ima neke revolucionarne oružane snage koje čuvaju poredak. Međutim, ta vojska je vrlo slabo naoružana. Vojska, to je problem. Evo tipičan primjer. Svaki napad na Južnu Koreju. Južna Koreja ima vrlo nezgodan strateški položaj. To je tačno. Ali svaki napad, on mora vladati nebom. Njegova avijacija je groblje. A avijacija s ove strane je fenomenalna. Prema tome... Ne moraju ni da uzlete. Ali pazi, južnokorejski piloti i američki piloti imaju treninga po 500 sati godišnje. Sjevernokorejski piloti imaju 25 sati. I s kim treniraju? U Korejskom ratu 50. 53. godine bila je ona čuvena na rijeci Jalu, bila je ona čuvena aleja migova. Ali tu su letili ruski i kineski piloti na migovima. Nisu letili Korejanci. I obarali su Amerikanci masovno. Nevene, ti, malo prije sam pričali o tome da mi novinari moramo da uzmemo u obzir čak i teorije zavjera, je li tako? Pa čak si rekao da je ono što se desilo u stvari film teorije zavjera, tako je rat i to. To je već davno negdje bilo napravljeno. Gledaj te koincidencije, da danas istovremeno kada dolaze informacije, tako ja pratim informacije, kulminacija informacija vezanih za Sjevernu i Južnu Koreju je ta da su Amerikanci malo prije javili spremni smo za odbranu. Svi kažu da su spremni. Južna Koreja je kazala stranim diplomatama napustite Južnu Koreju, ne garantiramo ništa. Sjeverna Koreja kaže mi napadamo definitivno. I u tom momentu dolazi informacija da je tu Sjevernu Koreju pogodio zemljotres 6,2 po Richteru. Otkud? Zemljotres u tom momentu.
Ima, ako govorimo neki zemlji, mislim, može li nam biti slučajno, sad bi neki išli... 10 godina se govori o takozvanim geooružjima. I nije to jedna jedina koincidencija. Ima malo više da u nekim odnosima u svijetu koji su vladali, pa su neke zemlje bile na tapetu, da su te zemlje imale nekog žestokih zemljotresa. Pa malo tsunamija, je li tako? To se prvi put spominje, recimo od Haiti 2010. je bio strahov zemljotres. Neko bi rekao, sad idemo, ti spomenuo teoriju zavere. Ja sam to jednom... zemlju, je li tako? Da. Haiti koji nema ništa, koji je jedan od najsiromašnijih. Međutim, u blizini tog Haitija su otkrivene strašne rezerve gasa. Dakle, uvijek imaš neki povod. Kao što ja kažem, Amerikanci dođu da uvode demokratiju pod navodnicima, uvijek tamo gdje je nafta za Boga. Što ne uvode dole negdje punim bantu srcima? Ne, nemaju ništa. To spomenu zemljotres. Bilo je čudniji tih koincidencija, čak se spomenu. Ovo je nevjerojatna koincidencija. Ima jedan uređaj, HARP se zove, to je oružje visoke tehnologije koje može izazvati zemljotrese, to je oružje napravljeno na osnovu Teslinih zraka smrti. To, dakle, ulazimo u sferu teorija zavere. Spominjao se, kad se desio tsunami u Japanu prije 2 godine, da se taj HARP probudio 2 dana ranije u ponoć prije zemljotresa. Bilo je još nekih čudnih stvari kao što ti to pročita. Ja nisam ni čuo da tu uvijest da je zemljotres. Mislim, nećemo sad, ćemo neke teorije zavere, govorimo o toj Sjevernoj Koreji. Tu se postavlja jedno vrlo, imaš poluotok, koreanski poluotok. Negdje na sredini tog poluotoka je 38. paralela koja odvaja sjever od juga. Sjajan alibi za zemljotres. A kako to da je zemljotres pogodio sjevernu, a nije južnu? Ja. Kako to? Odrazio se on malo i na Rusiju. Ma dobro, ali... Na Vladivostoku i tako dalje. Ali tamo je bio epicentar. Iz Sjeverne Koreje nema informacija, pa ni o žrtvama. Neće ni biti. Pa je. Ja mislim da u svemu ovo Kina najvažnija. I da ovo ključno pitanje. Kina u mnogim stvarima, naravno je posljednji savez Sjeverne Koreje, jedan od posljednjika, i u mnogim stvarima Sjeverna Koreja sluša Kinu, ali u glavnoj stvari ni Kim Jong-un ne sluša Sjevernu Koreju, to je nuklearno pitanje. On hoće da se izbalansira kao nuklearna sila. Pa znaš ti to bolje od mene, Nevene, nakon što su Indija i Pakistan izveli atomske probe 50 godina, ja ne vidim, prateći ovaj posao, da ima toliko napetosti, recimo u onom Kašmiru. Tamo je stalno bilo sukob Kašmir. Nakon toga, oni su relativno smirili odnose. To je naravno teža straha. No, balansiram ja, kada ja znam da ti imaš nuklearno, imam ja, pa mi se držimo i čuvamo. Kina je ovdje po meni ključni faktor i Amerika, koja Obama je najavio u drugom mandatu. Glavni prioritet njegove vanjske politike bit će azijsko-pacifički region, odnosno, hajmo reći tako, neka vrsta raketnog štita za taj dio svijeta, a to je ono što Amerikanci sad instaliraju dole na tom Guamu, to je taj neki raketni štit, i da ovo čak svima odgovara. U određenom trenutku ja mislim da ako dođe do potpune neke eskalacije ovdje krize, da bi Amerikanci što jedva dočekali da završe, kao što je rekao... To je pitanje. Recimo, ajmo da govorimo, naravno se hipotetički o nečemu što je recimo realno, a to je da ovi... Realno je ovako, Senate, kao što je Colin Powell rekao. Seul je na dometu Južnog Koreje, 10.000 topova je usmjereno na Seul. Seul je odmah niže 38. paralele. To nema problema. Ako bi on napal Seul... Bez nuklearnog oru. Bez 10.000 topova. Dobro, o tome govorim. 10.000 prački. Kao što je Colin Powell rekao, u tom slučaju Sjeverna Koreja bila pretvorena u drveni ugalj. Završena. I u tom momentu, znači Sjeverna Koreja koja nema nikakve šanse, ulaze Amerikanci u nju i postaju prvi susjedi Kinezima. To je obruč oko Kine. Ovo što se radi... Ja mislim da Kinezima u ovom času... Takve komšije ne trebaju. Ne, samo to, nego ova cijela kriza im ne treba. Evo zašto. Prvo, oni su imali smjenu rukovodstva. Drugo, oni imaju 2 velika problema. Prvi problem da su priobalna područja vrlo razvijena i tu je došlo do strahovite promjene, ali unutrašnje zemlje nije. Tu postoji određene tenzije. Znači, to treba regulisati. Drugo, novo rukovodstvo je reklo da je prvi i osnovni cilj borba protiv korupcije. Ta korupcija u Kini ima strahovite zamah i obim. Prema tome, znači, oni nastoje u ovom času rješavati svoje unutrašnje stvari, jer taj neki prelaz na zajednički kapitalizam i komunizam očigledno ima nekih procesa koji nisu u redu. U takvom slučaju da bude uvučena u rat... Koliko Kina smeta Americi i Evropi sa svojim enormnim u odnosu na ostatak svijeta privrednim rastom
I koliko je Americi bitno da je tu u blizini Kine. Da skratim pitanje, da budem vrlo direktan. Koliko sva ta priča u stvari je možda i američki proizvod? Moguće da će oni maksimalnu korist iz toga izvući. Naravno da im smeta. Slušaj, jedna Kina je već druga sila svijeta, ona je pretekla Japan, to su zvanični podaci. Japan više nije drugi nego Kina. Za 10 godina kažu da će Kina biti prva svijet. Dakle, ovo Kini i odgovara, naravno i ne odgovara. Ne odgovara im više što vječito moraju, hajmo tako reći, biti trčati i udarati po uhu i Sjeverne Koreje i govoriti nemojte više, mislim ono što mi narodski da kažemo, pukao je više i Kini film. Kina je mobilisala vojsku oko Sjeverne Koreje, ali ne više zato da bi ona možda branila. Ona to mora uraditi, svaka država uraditi. Ne samo da osigura nuklearna postrojenja. To je sad može doći nekog Černobila, neke Fukushime. Ko će to znati? Što kažu ako luda glava dođe. Ako se vrati još malo unazad na ovaj dio svijeta, mi smo često govorili o toj Bliskom istoku, Sirija po meni, ako padne, to je, ide se na Iran i to je, a Iran je prva brana prema, znači Iran je neka vrsta fronta, Iran, Rusija, Kina prema Americi. Dakle, ovo nije ništa slučajno. Čak može biti i ova kombinacija, koja nije kombinacija izopćenih država. Da. Među izopćenim državama je i Koreja i Iran. Prema tome može biti da se Koreja na neki način sad potencira da bi se Iran zaštitio ovim pričama oko nuklearnog postrojenja, bombardovanja i tako dalje. Međutim, ja imam jednu... Vidi, šta sam napisao? Ne čitam ta pitanja. Aj, počitaj ovo zadnje, majkice. Nemoj, znači, ja ne vidim dobro. Šta piše ovo zadnje? Zadnje, vjerovatnije je napad na Iran nego na Koreju. Pa nije, ja mislim, ni to ne vjerovatnije. I to bilo neki... Šta je vjerovatnije? Ja mislim, ništa. Misliš da nijedno nije drugo? Pa bolje da ne bude nijedno ni drugo. Pa bolje da ne bude nijedno drugo, ali šta je moguće? Ovdje ovo što je napisao Iran, ja mislim da se čak, ako dođe do toga, ne bi se pitao tu Amerika, tu Izrael će uraditi. Izrael je dosta puta svoju istoriju radio na svoje ruke neke stvari. Pa Ariel Sharon je bio jedan sjajan general, ne govorimo mi o njegovim šta je radio, pa tamo Sabi Šatil, to je jedan general. A što to ne bi Izrael napao Iran? Pa mnogi se to vrlo problematično. Pa to se nade, to je mislim, to je jako problematično. 80 miliona ljudi. A šta bi postigao s tim? Pazi, da kažem nešto, prvo, iranska nuklearna postrojenja su ukupana, ne znam koliko, desetina metara ispod zemlje. U planinama. Iranska. To treba tu. Iran to ne može, Izrael ne može svojim oružjem. Tu treba američko oružje za one, kako kažu, penetrirajuće bombe. Izrael tu nema tu postoji. Tu mu treba i pomoć Amerike. Mislim, sad u ovakvom trenutku ove dvije neke... Ako sami krenu, Amerika morati pomoć. Slušaj, Iran nije mačji kašalj. Pa 70 miliona ljudi. On nije mačji kašalj, on je pripremljen, on ima dobro naoružanje, relativno dobro naoružanje, ima protivavionsko artiljeriju sjajnu, oni imaju one S-300 i S-400 koji same proizvode. Pa imaju onaj štita Iron Dome, nedavno ga je Obama obišao. Prema tome, to... Izraelska avijacija, pitanje može doći, ali kako će se vratiti? Čak ima drugo pitanje, da su oni iznajmili u Kazahstanu neke aerodrome. Zašto bi letili Izrael, Irak, Iran? Neke zemlje ne bi dočekale jedva tu akciju se nade. Moraš dati odobrenje za zračni prostor. Što mu treba odobrenje za Irak? Trebamo i za Irak mi treba, uvijek nekom treba. Bliski istok je čudan, milion interesa. On može da leti preko Saudije, jer Saudija je u vrlo lošim odnosima sa Iranom. On može preko Saudije da leti, da ide na Golf i onda sa Golfa direktno da ide na sjever. Međutim, ta postrojenja su direktno na obali Kaspijskog mora. Znači, on mora cijelom dužinom da preleti. I tu ne može bez pomoći opskrbe. To ne može, to je jako problematično. Tu treba američki avion. Da se vratimo na Koreju. Dakle, gluho bilo vjerovatnije da Sjeverna Koreja ipak krene, da li je vjerovatnije ako krene sa nenuklearnim naoružanjem, da tako kažem, konvencionalnim, da krene da sravni, nemam pojma, Seul, i da izazove vraga, je li tako, koji bi ga sravnio sa zemljom. Čime bi Amerikanci odgovorili? Da li istim oružjem, istim nekonvencionalnim ili... Ne bi nuklearno. Ne bi nuklearno. Pazi, uvijek je malo, treba gledati šta je bilo tamo. 50. godine Sjeverna Koreja imala velike manevre i ona je te velike manevre iskoristila da napadne Južnu Koreju. I ona je došla skoro do juga. Skroz do juga. Seul je pregažen bio sve, došli su do juga i onda su Amerikanci hitno organizovali veliku kod Fusana desantnu operaciju. Znači bili
oslobodili od Amerikanaca. Poznati general. I onda su Amerikanci njih počeli da guraju i onda su oslobodili Seul i gurnuli ih na rijeku Jao. Onda su Kinezi angažovali 2-3 ulice, 1 milion ljudi. Što su radili? 2 miliona ljudi angažovali. Ona Rin Piao je komandovao u kineskim snagama, iskusan general bio i oni su onda na rijeci Jal zaustavili. Sad, šta se može desiti? Strateški položaj Južne Koreje je nezgodan. Prvo, uz samu liniju je Seul i 25 miliona njenih stanovnika. To je jako malo. A jug ima 50 miliona. A na sjeveru uz granicu Ne, uz granicu je 2,5 miliona. Tu granicu niko ne prešao u vojska, to nema Boga. To su utvrđenja i tako dalje. To je nemoguće. Sad, pazi, Južna Koreja nema tu takozvanu stratešku dubinu. Znači, ako ovaj prođe, ona strateškom dubinom rješava stvari. Ona je nema. I kad sam ja to jednom našem vojnom stručnjaku rekao, on kaže, ima koliko ima. Prema tome, znači, u tom slučaju došlo bi do neke masovne intervencije Amerikanaca, 100%. Nije tih 28-30 hiljada ljudi tamo dovoljno. Međutim, razlika u naoružanju jednih i drugih je radikalna. Tako da ono što... Ali razlika u ljudstvu je također radikalna. Pa nije u ljudstvu. Nije u ljudstvu. Slušaj, ako ti imaš 600.000... Ali kad sve sakupili razne dobrovoljci, to brani poredak, koliko? 8 do 9, a ovi dole 6-7 mogu i oni. Slušaj, ako ti imaš jednu dobru armiju od 680.000 ljudi, koja može u roku od 48 sati da stupi u akciju, pa to ima da briše sve. To briše sve, razumiješ. A imaju artiljeriju, imaju vazduhoplovstvo, znači imaju nadmoć nad nebu, a Sjeverna Koreja 100% kad bi krenula ne bi imala tu nadmoć na nebu. Ništa, mislim, Sjeverna Koreja, to su ono, ja mislim, i bolje da se ništa ne desi. Ovaj dečko, dečko ga ja zovem, jel? Hoće da se pokaže kao čvrst lider, imao je Kim Il-sunga djeda, imao je oca Kim Jong-ila i šta sad on? Došao na vlast neki balavac, ajmo tako da potpuno svi razumiju, jel tako? Ja, balavac. A generali traže svoje. Generali traže, pa sad hoće... Šta je generali? Generali, pazi, mi smo malo prije o tome razgovarali. Ili rat? Tamo je jedan... Ma neće ni generali. Neće generali rat. Oni imaju ipak privilegije, njima je dobro dole. Ovaj Švabo što sam rekao, ovaj Njemac što je bio tamo, rekao je elita vozi samo u jednom tipu kola, Mercedesu. Prema tome, čim oni imaju Mercedese, imaju sve ostalo. Što da to izgube? Imaju vile, imaju dedinje. A izgubili bi sve. Sve bi izgubili. Zato kažem... Prema tome, ovo ima debelog unutrašnjeg razloga. Jer on je već jednu kliku a mogu ti generali da izrade svog lidera? Pa sve se može, ali zašto? On je jednu kliku već generala uklonio prošle godine. On je već to pokušao da sredi. Sad, zavisi, možda tamo ima 2-3 grupe, zavisi koja, kakvu grupa, s kojim, kakvim odnosima. Jer su najizolovanija zemlja svijeta. Znači, ne mogu stvari u sferi špekulacije, ali je činjenica da dečko sa 30 godina koji je došao negdje, jel, hajmo reći, nijotkuda. Sad hoće da kaže... Gdje su ga uzgajali, gdje je bio? Bio je neću u Švajcarskoj studirao, jako obrazovan dečko. I sad hoće dečko da kaže, pa halo, pa ja sam neko pi, sad ja objavljam rat Americi, Amerika ipak u strahu, pa mislim šta ja znam šta se može desiti, ne zna to niko. Na kraju emisije, na kraju, ako Bog da ništa ne bude, rekla se Gora, rodio se miš, šta su efekti toga? Šta je efekat toga i ko je profitirao i ko je pobjednik i u čiju koriste to da ništa ne bude? Da bi opet Kim profitirao, ostao bi na vlasti, malo vidio bi narod i dalje bi bio taj grandiozni veličanstveni. Biće incidenata, to će vjerovatno biti. Oni su recimo prije 10 godina ubacili veliku grupu komandosa na jug. Pa su potopili njihov ratni brod. Pa su artiljerijom tu. Ako ništa ne bude, šta će biti ako ništa ne bude? Ja mislim da Kim ipak više profitirao. On bi ostao na vlasti, narod bi još više u ekstazi. Znači njemu odgovara ova galama i ovo. Pa naravno nam odgovara. I da kažeš reći kako su nam se prepali ovi. Čak je pitanje, ono što mi vidimo na televiziji, ona njihov, rekao bih, histerični jedan, to ne odgovara istini, 100%. Prema tome, moguće je da kroz ovo on i nastoji da što više mobiliše narod na svoju stranu, odnosno da ih navede, mi ćemo ući u rat, Amerika nam prijeti, tako da nametne se da jednostavno nema tu neku unutrašnju opoziciju. Tako nazad, mada nije nikad ni bilo tamo opozicije. Ja njega gledam nekako ovako kao Georgea Busha.
Hajmo reći tako priglup čovjek, George Bush je bio, ja sam to govorio, prvi što ne bi sad rekao 2012. Dolazi na vlast jedan takav čovjek koji mora imati jak događaj da bi se pokazao vanjsko. Šta se desilo? 11. septembra. Nećemo ići šta se, ko je to izazvao, nebitno, ali to je oskušna daska bila za sve ono što se sad radi. Napad na Irak, Afganistan, uzmi naftu tamo, uzmi tamo vamo, ko malo daje brašna i konzervi, što ja kažem, red brašna, red bombi, red konzervi, tim tamo napaćenim narodima. Ja tako gledam evo Kima, koji kažem, došao odnekle igrone igrice tamo negdje, znaš, i sad je on došao da vlada jednom državom, da naslijedi jednog djeda, osnivača Koreje Kim Il-sunga, da bude jednostavno jak kao i on. Kako će postati jak? Mora imati neku krizu. Je li tako? Ja mislim da se ništa, i bolje da se ništa ne desi. Da Bog da se vaše prognoze pa eto, Fes, ja volio da se nađemo ovdje u sretnom okruženju, da ne gledamo pečurke ovdje, kako basjavaju naše napaćeno bosansko nebo. I onda kaže Koreja, izvinite, pogriješili smo. Pa dobro, mora se malo. To je ta politika. Druga najstarija profesija svijeta, sad ja ne bih rekao, što im gledam, koja je prva najstarija profesija. Egal su, egal. Hvala vam. Hvala vam. I 10 za minuticu.